kanti iqembu lalapana ke eBotswana iGaborone United eselikwazile ukuthi ke liphumelele ke indebe yeLeague laphana ke eBotswana ke 7 times likwazile ukuthi ke linqobe iqembu laseNingizimu Afrika iMamelodi Sundowns ngo-2-0 emidlalweni ke we-pre-season beyodlalela laphana ke eRoyal Marang campus laphana ke eRustenburg. Kanti ke iqembu ke leMamelodi Sundowns njengoba ke lihlulwa kuona ke lo mdlalo bokumdlalo ke lona ke we-pre-season lizophinde futhi leliqembu lihambe liye laphana ke eNetherlands ngomhla ka-25 kuJuly lapho ke liyodlala khona neqembu lalaphana ke eNetherlands iSparta Rotterdam liphinde ke futhi lidlale nalo iqembu ngomhla ka-27 kuJuly iNAC Breda. Kanti ke umqeqeshi weGaborone United yena ke uPontsho Piro Moloi uthi ke ujabule kakhulu ke ngeperformance yabadlali bakhe emidlalweni ke weMamelodi Sundowns ukuthi ke abadlali bakhe babonise ke i-character nokuzimisela nje okukhulu lokho ke kubanikeze ke i-idea ukuthi ke bazodlala kanjani kule season entsha abazoyiqala ke eBotswana. Kanti ke iGaborone United izodlala futhi umdlalo wabo ke we-friendly futhi ke ngomhla ka-15 kuJuly kuona ke unyaka lona ka-2023 nelinye futhi iqembu edlala ku DStv premiership iSupersport United. Lo mdlalo ke loyo uzodlalela ke eMegawatt Park eJohannesburg.